Kublai ya pi baro. Kapang kabangan keren ha pi menta galong. Kapop tenrai. Kapop tenrai. Bat kumno kakta ya gajing jongi. Si. Lai spa kendai penyo. Bat sau spa sau. Kumba kapop kawan siya kapertay lang ba uway ubreu. Bat kajing yap lang ba kapop. Bat kumta kajing yap kasapriang siya kibreu namar kapop balale da uway ubreu. Kapop kala lakdon shua ban aya kaan. Bat kajing yap kala sensyar yau Adam hadu Moses. Wat halor kituru kibom syem la lepom kumba lapen ken an u Adam. U Adam ubalalong kadur jong uta uban sawan. Henry kajing ai kamlong kum kajing le palan. Lada bun kibayam ya kajing le palat jong uway ubreu. Kat no lele kajing ai ublay. Bat kajing ais bun jong uta uway ubreu u Jesu Christ. Kila jelay na kabenta kibreu baro. Bat kata kajing ais bun kamlong kum kajing tray jong kapop uta uway ubreu. Namar hadin kawe kajing le palat lawan karai penrem. Henry hadin bun kajing le palat. Kajing ais bun kawan ra kajing penman hong. Namar lada na kajing le palat jong uway ubreu. Kajing yap kalasen syar na kadaw jong u. Kat no lele kitu kibayo pediang kerhai kajing ai bar kajing ais bun jong kahok kin sen syar ha kajing da uta uway ubreu u Jesu Christ. De kumba kajing le palat jong uway ubreu. Kalayalam siya kajing penrem ya kibreu baro. Kakam bahok uway ubreu. Kayalam siya kajing map bat kajing ya kibreu baro. Kumba da kajing bom ko ngu jong uway ubreu. Bun kilalong nong pom. Kumta da kajing ko ngu jong uway ubreu. Bun kin manhok. Nakshti jong Paulus apostol siya ki Kristan harum kalenong kebasan kat khot kebakat ar hadu kat kendai. Haka kitab Genesis kalenong kebalai kat khot kebanengkong hadu uban riu kaong. De ubsen ulalong ubasen titam na kimrat baro kiba utrai ulatang. Ulaong haka kentay siya ublay uong. Pimday ban bam na uno uding haka kper. Kata ka kentay kalajubab ha ubsen. Ngila ban bam ya uso jong kiding kiba haka kper. Henry ublay ulaong. Pimday ban bam ya uso jong uding ubadon hapdeng ka kper. Pimday wat ban kata ya u yo piyam. Henry ubsen ulapai ketin haka kentay. Pin om peniam. Naba ublay utip balada pibam ya u en sapenpen ya ki kmat jong pi. Bat pin salong kum ublay hangta pin satip kababha bat kabasniu. Kumta kata ka kentay kalayo ba uta uding ulong ubabha ban bam ba upen sobha yaki kmat bat ubala ban penstat. Kumta kala khet ya uso jong u bat kala bam kala airu kendian ha utenga jongka bat uru ulabam. Kapop tenrai kala long do long snam ha gajing ubreu na kadaw kajing hap jong kikpa temen jongi ha kapop na kani kadaw
ngiladu no ya gajing ai bakarpang ba ublay ula ay hangi nadu kasngi ba ula thau yangi. Ublay ula thau sinrang bat kanthai ha gajing long khut bat jing long hok bat ha gajing long paralok ba jantam jong u. Ublay ula airu kamon balai lut ya ki banjit ya kababha ne kabasniu. Ula maham ya ki ba kabasniu kan sawan ra ki jing sniu ki babun jat yalade bat ya ki wairu kumju. Kajing jit ban le pom u Adam bat ka im dalade kilamon ban bot ya kajing kwa bom hok jongki bat kumta kila le lenden ia ka hukum ublay. Maki kila jit bakla nakani kadau u Adam bat ka im kila le persya ia kajing bha jongki bat kajing bha uhun benriu situlup ka perthai. Kane ka pop tenrai kala pendam du ia ki bat yangi ia kajing hok bat kajing im khut ba maki kelayo na ublay. CCC laispa khandai pupra. Daina kajing yale persya jong Adam bat ka im ya ka hukum ublay kasawan ra kajing jenjar ha ukun ben riu kenthuk ya kajing pang jing sitom kajing yam bat kajing du kajing long paralok bat ublay. Kapop tenrai kakta ya barro kibriu nadu kapor bapun hakakpo imei jungi. Kane kapop tenrai kapentlot yangi banle ya kamon ublay. Na kane kadau kapop tenrai kapenkwa yangi ban pensobha ya kadok bat ya kaperthai. Kapop tenrai kate emrau yangi bat ngi kibadon kamon babha banle ya kamon ublay ngidon kam ya gajing ai badon bor na ublay khnang banla banele persya ya kijing pensoi usultan. Kasakramen baptisma kapenlong khun blay yangi kasai khut ya kapop tenrai bat ka ajing map ya kipop ba ngilale. Wat la kataru kajing kwa banle pom kadang don hangi lane kajing kwa berai ya kajing sobha kado bat kaperthai kadang don hangi iwei pa iwei. Nabdeng kibriu baro ublay ula penlait kerpang na kapop tenrai bat kata galong kamaria thesati. Jesu Christ yalade udai upesan baar jong ublay ma uklem kha na kajing hiar pateng jong ubreu. Kane kamut don kpa na kane kaperthai Henry ukpa jong udon hableng bat lapun ya da kabor jong mense makhut. Kublay sibun bat ublay unkur khu kodo ya phi baro.